Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća? Kada nema dešavanja u samoj Srbiji, odnosno konkretno u Srbiji, a uvek je nekako vezana za Srbiju naravno, ima dešavanja u regionu. Znate šta je bilo u Crnoj Gori, a znate li šta se dogodilo na Kosovu? Pa na Kosovu neki bi rekli čudo neviđeno, a to je da Albanci brane Zorana Đinđića od Vučićevih srbalja. Dobrodošli u 300. epizodu serijala Šta je bilo, jubilarnu 300. epizodu. Prošlo je ko za čas ovih 300, nije baš 300 Spartanaca, ali kada malo bolje razmislim, možda i jeste 300 medijskih Spartanaca u ovom mraku ovih persijskih trupa režima i ove druge ruske kolone ovamo što udara sa druge strane. Opet demokratija protiv tirana medijski sa ove obe strane, a šta da radimo? Kosovska Mitrovica, odnosno Severna Mitrovica, pre godinu dana, možda čak i nešto više, usvojeno je da 80 i nešto imena ulica treba da se promeni i krenulo se sa time. To je sve usvojeno i počelo je fizički to da se dešava. Promenjene su imena ulice u ime Zorana Đinđića i Ise Baljetinca. Postavljen je taj znak i šta se onda dogodilo? Onda su Srbi, Vučićevi Kosovari, došli i prekrili ime Zorana Đinđića, pošto su Srbi protiv Zorana Đinđića, a vidi čuda, kosovska policija, kada su oni to uradili, prekrili nekom krpetinom, što možete da vidite i u ovom video snimku, prekrili krpetinom ime Zorana Đinđića, policajac iz kosovske službe, Albanac je to skinuo da se ime našeg demokratskog premijera vidi. Kao što rekoh, sve se deli na proevropski deo Srbije i sveta i na one koje je tiranski i antidemokratski. Evo, kao što vidite, imate jednog Albanca koji štiti Zorana Đinđića i njegovo ime od Srbina koji je plaćen od Aleksandra Vučića da pljuje po demokratskom premijeru, jedinom demokratskom premijeru ikada ove naše države. Eto vam situacije što se toga tiče. Naravno, odjeci reagovanja su bili takvi kakvi jesu. Policija je reagovala, studenti se nisu naravno javili, šta njih briga, oni bi najviše volili da je ovaj Vučićev lik iščupao taj znak i bacio ga tamo negde u Ibar, tad bi možda likovali ovi Lomparovci ovamo iz studentske franšize. Režim ovamo isto laje, režim reži, kako evo vidite, ne daju Srbima tamo ni da oni prekrivaju krpama ime premijera Srbije. Znači Srbi koji su iz te tamo druge države prekrivaju ime srpskog premijera krpama, Matice Srbije krpama, i to ne nailazi ni na kakvu osudu ni režima, a ni ovih koji se nalazi iza studentske franšize koji kao hoće da zamene Vučića, oni će da naprave neki preokret. Nema tu nikakvog preokreta i jedna i druga je ekstremistička i ekstremno desničarska ruska kolona, mrzitelji i Zorana Đinđića i demokratije i Evrope i civilizacije i ljubitelji Putinovih skuta i Putinove krvave ruske čizme. I studentska franšiza i Aleksandar Vučić. Da niste videli ovo, ne biste verovali da vam je neko pričao. Gradonačelnik opštine Severna Mitrovica Milan Radojević, pa onda predsjedavajući Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivan Zaporožac, kao i bivši poslanik u Kosovskoj skupštini, kandidat za istu funkciju Nemanja Biševac, da su prekrili to i da je odmah, pored policajaca u civilu, vidite ga sa značkom, skinuo tu krpu sa imena Zorana Đinđića. Dragi gledaoci, ne delimo se na Srbe i Albanci, već se delimo na ljude i na đubrad koja krpom pokrivaju imena srpskog premijera koji je ubijen u Beogradu. Nema druge podele i tako će uvek biti i tako će ostati. Svako komu potura drugu podelu, znajte da je on uvek na onoj tamo strani, nije na ovoj ovde našoj strani. Pa sad jedva čekam ove iz studentske franšize da viču
opet Aco šiptare. Znate, mislim da će sad prestati da viču, jer kako sad šiptar spasava čast i obraz srpskog premijera, jedinog časnog čovjeka u ovom veku i u modernoj srpskoj istoriji, Zorana Đinđića, od Ćacija, protiv koji su navodno ovi. Eto, dragi gledalci, i to smo doživjeli, vidjeli ste u ovim snimcima kako to izgleda. Srčan pozdrav iz Beograda. Ko si ti? Za koga radiš? Ko te plaća?